Kimo ke tau kamata tau programa ko he fini. Tu pe mo ke o whawata lotu pa tau toki hoko atu ai tataki pe he Eiki Palemia. Ai te tau kamata pe foki ai mea ko inu whika akpa mo pensini, mo energy crisis. Ospe ko ia pe mea Eiki Palemia kata u hoko atu ki he konganoa. Ai ko press conference mo ka o CEO no heni pe. Ai mi whakate whito pe he aho te au. Ngai ngau ko e mena kato pe ka kata ngai ngau ko ia. Patau lotu, patau toki hoko atu. Tamai mo whamalo ke whiana, ko ke ngai tāpua ki mo ngai keresio no kotoa pe. Mau lawe monua i mea hene Eiki Palemia. Pepe te ki matolo e kau CEO me ngai panoa ki ke, kau Faiongoongo ko hiko programa e ahokoen. Mau kore pe ke whiana, ke no whalote Eiki Palemia, tataki ai Fakataha koe ni. Ko hike mau ngai whemanoa ki, pepe ka ngai talanoa ki he kakai e whanua. Mau kore kata ngai malo ni a klasiko alo ko mo whamoi. Amen. Malo. Whatap ki hawhio e tō taha tō roto Tonga. Tapa moe tama tūwhare o. Pini sikarau ni, tupo toa u kālala. Kau mā whare tupo. Korpeke u whangati he ta Tongatapu whaket mi muani. Ka tā ke whahoko atu ai press conference konga uruaki eni hangi pe ko ia ku whanongonongo ai reporti me he whaakoen ki he fuel supply pe ko e maonga iwi o whatatau ki he Fakamatala koni me he cluster koen ki he maonga iwi ko whiwhia pito ke o whahoko atu ku hoko atu pe ala no mata ai early response o mga tōnga pe eni i he lahi koeni ai lolo pensin mo ti solo mau e whanuan. Pe i he hangat koeni ki he kāu o ku o mai whare i ke toloi atu ai ngahi press conference whaka wike koeni ku whahoko atu o mā tōnga pe he stay polo koeni e tau maonga iwi. Ka whahoko pe tua ua i he mahina. Ka ua e tua wha he mahina. Ko e tō koeni ai mahu inga koe koloa koeni o ku neongo ku maulunga ka ku stabilize pea o ku ilonga maia i he schedule koeni ko os whapapaui. Ai koe ngahi waka koeni o ku tuotama ki tonga ni ku osi whapapaui. Ai aho tātaha koeni o me. Pea ke palani ke tuotama waka ahu a wha o me. Ka ko whamahino i maheni o ke pa mai waka ku tuotama aho tawalu o me. Pea koe toinga koeni o sune ko os whapapaui mai ai delivery koe wha. Pehe foki ki he kamataanga ko sulai. Ai a ku whapapau i heni o kia e whakalolo e tūta mai aho whāsune, aho hiva sune, aho tahawalo sune, aho hiva sune, pia pehe foki aho ua, mai aho taha tolu o sulai. O ku iaipe e mau sio ki he price, ai a ku amanake toi review i he konga loto koe mahinani, pea iaipe mau whaamu, ka aula le reho mo loto, mo lotu, e iaha whailonga le lei mai me mā ke tike holo ai mau inga koe koloa koe ni. Ka tau Faiongoongo pe ki he ngahi whatanoa koe ni o ku whahoko pa mo Kautaha. Koe pe whaamu na o whare pe o ku whailonga le lei mai neongo ia o kei hoko atu pe ai tau i he Strait of Hormuz pa mo Iran. Ai kuma tō ngai maalunga koe ai totong koe ni koloa koe ni. Koe ngahi ngawe makehe koe ni ku mātou ngai hiki koe ni koloa. Hange koe piko o sina e whanononga atu ngai tokoni koe ni poreanga. Ke whasisi e hiki koe totongi koloa. Ai whamanata peo ke ngahi subsidi o ku awehanga ton ke Tonga Paua.
Pea pefo ke ngai substitute ni hanga holoki hifo e hiki koe ni totongu hila ke tu mao pe ai totongu hila koe ni kakai whanua ka e oa hiki o mātua hiki kolo koe ki tisolo. Ok, hoko atu pe ai ngā ue ki hono tōni mo whaiviai ai whewhanonga aki whanot whanua o tatai pepe o ku itahi pe koe whapuna. Pea pehe whoki ki he ngā ue pore a ngaulo o tonga whahoko ke whaiviai e pasi. Koe ngahi ngā ue ko ia mahare toki report mai pehe. Iha mahino mai tu unga ki ai ngahi a rea ko ia. Ka ki ai ai tui ai pore a ngā ki hono whaiviai e whewhanonga aki public transport. Ko uhi ke iai peha ngahi option o ku maa ke whiri he kakai whanua e taim ko ku nao whanonga aki ai. Ok, whai pia no review e ngahi issue koe ni. Pama ngahi ngā ue ke i hono wakai i hono tōni e ngahi business Kautaha. Ai ok makehea mi he panga ko whawhainga maria i he no maa. Pe waka pau e a watu ki he taim ko whahuai ai pat seti pore anga ki he kapneti ki he whare rea hui kaha u o to ia ngahi mea fo o kua rea i he whare e tok whakau mai pe ia a mui. Ko ne tū koe ki he toi ngau ki ha whainga risk e toi whahoko atu. Koe price pe o ko mga tōnga i he market whamamanahi pa o ko lotonga whaipea no si ofi ka hange koe mea koe nei tō whanonga atu. Te tau toksio pe ki ai iha ngā ue ai mau mawhai unga. Koe ngā taia ai report no ko atu me he fuel update. O ka pau ki a mo ngahi whehui. Ko tui koe toinga mita hanima koe niu whainga maaria koe hen pe pia moe kawhare pe he Triple GI. Pe whoki ki he CEO ai mei teki. Sa pe ki te lapa o tare. Koe reo reo ni ku okui heni pe ka pau ki a ngai whehui ki ai. Mako koe mea lahi pe ki mua pa tau hoko atu. Ko whi whahoko atu pe ola le Fakataha koe nai whahoko ki Papua New Guinea. Ai nau wao atu pa mo delegation mi Tonga. Koe whaafe ai Eiki Palemia koe ni a Papua New Guinea. Pea i he ngahi whatano koe i ai. Na e ola le ngahi whainga ki Papua. Ai au hoko atu pe tau ngā ue waofi pia moe ngahi whanua i he Pasifiki o kawaia Papua New Guinea koe whanua lahi taha i he Pasifiki. Pia moe nau kakai tō lahi i he taha miliona. Mo iwi lahi kou nau mau o lahi apito ngahi tokoni nau whiwhawho mai ki tongan. Pea na e os whanoonongo e Palemia koe ni Papua New Guinea ai nau loto ke hofi hai komisiona i Tongan. Pea koe mea whako ia e toki whamahino i atu e pot ngau e whanau whea koe Tongani. Ka kou whie whahokat pe a honi koe hui koe whanoonongo koe ne o si au mai me Eiki Palemia a Papua New Guinea o ku taitai lele Tongani. Ai whotu koe ia. Ka koe ngahi mea whakanga we tok whawhau ia i he halanga totonu pe hai toki tāri mai e me whatatoko ni me ne awhio ke whapapau i e whahoko ngāwe koe ki ono whahawa e office whaokoi ni ka kou whie whahokat pe koe ngahi ngāwe koe ia ko tāri e ia pa ku lotonga whakakato ngahi mea whatiprometi ka ke whakakato. Ai koe taha ngahi niusi mau inga pito ko mai me Papua New Guinea. Pehe whoki ki he ngahi tokoni o tuku pā mai Papua New Guinea o hange koe whewholau aki. O ku loto re Palemia ko Papua New Guinea ke whaiviai. Ai whewholau aki koe ni he whakapuna i he tau area. Ia ke whawhaingofua ai puna koe ni he whaha koe uwhanua Pasifiki. Nei fu whaingata a pito e mau whanongat ki Papua New Guinea mo e whoki mai.
koe uhi koe kolo tolu, I he waha ko Port Moresby, pa Nuku'alofa nei whemau ke mau puna ke mau mai ki hen. Ia koe ngahi mea koe ia toko nia, ki he ni I whanau ako o nau mau scholarship mo ako I Papua New Guinea. Pehe whoki ki he ni ko ni ngāwe, koe kau ngāwe ofa, pa pehe whoki ki he kau ngāwe I he usiasi ko nuk ngāwe koe ni ki Papua New Guinea e tokoni no wharerei e whewhanonga ki ngahi whetutako ia. Pewho ki ngahi business lahi o ku I Papua New Guinea ngā mai ki tongan e whalahi nau investment mo nau tokoni ke hiki ake Tonga mo ui o Tonga. Pewho ki he mawhainga maari he ngāwe. Koe ngahi whatano ko ia I he tawha koe tak mamata. Pewho ki he banke langa whararaka whewhanonga aki pa moe ngai whainga maari ke tokoni ai taupanga sino mohe koe ni I tongani ke maha ngahi tupu wheunga ke whawhoke ni I koe ni o nga monu ia me he retirementi pe whoke ngai whan ko kui tongani nei wharea mai koe taha ngai business o investi ai pore anga Papua New Guinea na ea ue nau dividend o taha piriona. Pea o ku whawhainga maari ke whakau atu me panga mohe koe ni a tongani ke tau lava mao ngahi totong whawhoki ko ia ke tōni ki he Fakafanua. Ai koe mea lahi mo ngahi whanga maari ke hepe nei whai whatano ki ai o hange koe whetutaki I he tawha koe ni Akapulu. I he tawha koe ni Rugby League, koe pokama mahu inga whakenu popo mai ki ai e porenga Australia, pa koe ni uku malawa ki whahoko e ngawe whaofi, pa e porenga Tonga, pa me porenga Papua New Guinea, tawha koe ni Sporti. Pea o ki ai pa moe tuku pā, e porenga Papua New Guinea ki nau tokoni ki tau tolu, I he lorotonga no te teui, ai whanua ki he Sporti koe ni uku amana ke tau hoste wa no Taha. E toki whai ki atu a ngahi tokon ko ia a mui ka koe whailonga lelei tula hoko pe ai ngahi pore ai ngahi tuku pā nai o mai me poranga Papua New Guinea ke tokon ia Tonga I he kohiri e hoko atu pe I a rea fo o koe ni wha hoko koe ni hiri whatana e whao ki Papua New Guinea. Ai koe ngahi update pe ia tokonga na lahi o pito ngahi mea ke Moimoi I he wholau koe ni. Ka koe ngahi ola lelei, osi ha mahino mai pe ia me he whataha koe ni. Pehe whoki ki he ngahi ngāo koe ki he atakai pa mai ose ni. Na whawhiwhia pito mau kawat ki whataha koe ni a Micronesia, Melanesia, aena I ai pe pa mo Polynesia pa mo Micronesia. Ka koe toanga koe tau mite hofolu, ka pau ki aha mo ngahi whehui ki whengāko pa mo e energy ke mau tātiat ki mo pa hoko atu e kau CEO mo nau press conference anga mahini. Lala. Lala pito Eiki Palemia. Eiki Palemia ne ke mea mahi wiko osi te te uke hiki koe ai tau uhila me he senite e waluhiwa ke Pangataha senite ua taha. A koe hiki ake senite tolua. Pa ne ke toe mea mai pe ki he lifeline tariff pa mo e tokoni ko ia ai purianga. Ki he kau customer koe tonga power o ku I lalo e nau ngā ki koe uila he kilowate ni mangeau. Ai koe neke whawhofo koe toko taha mano tupu eni o ku kau he mea ofa koe ni. Eiki Palemia ko siope pauksai uhene ai Kautama energy ko siope ke kilowate ni mangeau maha koe mimi katoa e kau customer koe I tonga pawa mahu nau kau he lalo he kilowate ni mangeau pau hala ku mau pe kai pakapau ko ia wanga fe tau o au koe fika koe ko fe toko taha mano tupu pe o ku mau toko ni ko ki ai na ku sio pe na ke ki lahi ange he toko taha mano tupu malo pe Eiki Palemia. Lala koe toko ni koe lifeline tariff o kune hanga ia o toho ne toho tahamano tupu. Ai kau customer koe uhila. Ka koe
whakatoa koe ni ai kau customer koe tonga pāwau I he uamano tupu. I loto ai me kau businessi. Ai a koe vai ua o e kau totong uhi la o ku kawa ia I he lifeline tariff. Tu kehe ai tokon koe lifeline tariff ai ku hoko atu ono whaivia I whapaanga. O ke tokon ma kehe ia ke tāpuni whai kehe koe hiki koe me he price motua pe mo hiki koe nai toki Tufaki koe he review koe ni ai Electricity Commission. Ai a kono wharea ta hau tu mau pe ai totong uhila. O I kai wesi e totong uhila koe uhi koe tau koe ni whahoko koe ni I Iran pa mo I ngahi whiriu aki koe ni me Strait of Hormuz. Ai koe taino noki ai, neongo kui ai increased cost ki hono whaholere koe ni e Kautaha. O ku whaivea Kautaha a ke direct capital injection. Pea pehe whoki ki hono whapangai ai lifeline tariff. Pea moi whai kei koe hiki koe ni ai mau inga koe ni ai uhira. Wau ki te iaha whehui, tau hokat lewa ki he press conference koe ni ai. Kata pe Eiki Palemia foka ke o Fakataha koe ni Papua New Guinea mama o I report me ai na ke hanga launch ai policy a Tonga ni ki tahi, ocean policy a Tonga ni. Whilawe I bea moe mea mo oi koi tahi mo na toanga I kina koe ai me. O wāgai mea maho inga makehe e asmai ai ke to fuana ke lawe ki ai. Ka kai ka halawe ki makakoloa koe kristahi. O kwewhe ai tukunga koe policy na ki whako. Koe, ai koe tako si fok nei tari he whare ai lau koe ki ose ni. Pea koe konga ua ai lau koe ia koe tau ngau ki policy. Pea whai ngau he tauni ke whakakato policy o mga tunga he lau koe nei tari whare I he tako osi. Koe policy koe ia koe fufotai miau ki aha policy ki he ose ni. Pea hange koe fufotai miau tari ai lau ki ose ni e I he malmalu o lau ai policy koe ni whahu. Pea koe policy koe ia kuma tunga ia I he ngahi whatano whahoko e pot ngau e environment ni pa moe ni koe ne whakoe ose ni pa moe atakai ni ihi koe mnowha koe ni I he potutahi koe kainga koe kia nau SMA koe whakoe ki he tautahi takmamata koe kakao me tofua a kato u sekta ko ia nau ostala no nau tolu ia pa mo osti whahoko no consultation mo nau tolu I hono whao koe ni ai policy ai koe mea koe nau announce koe ni I he whakataha koe o seni I Papua New Guinea e whakakato he pure anga ai policy ki o seni pa e launchia he taoni o mātu ngā pehe tāri tonga ni tau lau ke o seni e taku osi koe konga au koe mena ke o hake whika pa moe maka koloko ki ristahi. Nau whie whapap mai noi pe o teke ke tari pore a ngā ia ke whahoko hakeri maka koloa I he tau potahi I tongani. Ai a ku ton ke mau inga marie ai ngau koe ki he maka koloa ki ristahi uluaki koe mea niene whamo oni he pore anga kua hiri. I he taimi koe ni pohi wātu o ne toa, o mai ki a Sawareni, pia mo aisake eke. Nā nau tauhi mai ai ngahi area mo I Kautaha, nai whamo ni e pure anga o sponsor, ke nau whahoko ngau koe ni I he high seas, peko international waters. Koe mea peko whimau ke whapahino I he isiu koe ni, ko tongani o tau whamaoni he talite koe Law of the Sea. Ai a koe Law of the Sea o iai ai authority ki hono ngā wei ai makakoloa ki ristahi I he marmalo e ISA ai koe International Seabed Authority. Koe tau lao koe ki he makakoloa ki ristahi tongani o ne hai I tau tolu ki he ISA. Pe koe International Seabed Authority koe uhi koe tau kau
he talite koe Law of the Sea. Ai koe ngahi ngau ko toa peu whahoko i lot i he tau potahi, whikau aki pa moe makakoloa, pa pehefo ke he tau ngahi area whatopure a ngā, ko pau ke tau tariu i tau tolu ki ngai tutuni whahoko he ISA, koe uhi koe tau i he talite koe ni ke Law of the Sea. Pe ne tuko e hau ni, nai toki whamahino i ISA mai na ko osi, o kei tapu pe, hono keri ngai makakoloa i he high seas, o mga tunga te keke mahino, mo whapapaui, a ta whakoi ke ngai whekum whakasai nisi, na ukia ngai nunu a kove ngau koe ni ke tau atakai. Pea koe e tau kei i he malumalu pe ngahi whainohino koe ia, pea tene hanga lewa tatako hiu hai ki tau tolu, i he tau lao, ke tau tariui, ke ngai whare iku o mai me ISA. Ngai mea whamaman lahi en, neongo ku ia e tau ngahi area whakomesiare, pa mo ngahi Kautaha, kai mua e lao e whonuan, pa mo ngahi tarite, mo ngahi tutuoni o kneanga tataki, ai ngau e malumalu o re ngahi tarite ko ia. Ai koe tariki ai, iho tau siakare loto whonua, te keke tau tari tau toke whahoki ngau ko ia whalot whonua, pea i he potutahi International Water, tau ki Faiongoongo pe mo tariui, ke tarite koe Law of the Sea, pa pehefo ke ngai tataki, ngai tutuoni o mai me ISA. O ke pe ngai Fakataha ISA te tau kaut ki ai, pa koe pot ngau e koe ni whonua, ma atakai o nau kau he ngai Fakataha no koe ia. Tapu e whiduna Eiki Palemia, pea ue whiwhi alahi koe ui koe ola lele i koe ni e mea whoraua te whiduna ki Papua Nikini. Nā ke lawe ni nai e whilawe pa mo e tau mo e ia e whitakoni aki e whiwholau aki makapuna. Lawe pe mo tuani na ia e whoki e whenga tongani ngai tau ko hiri ke tau pipiki atu e tau ngai Kautaha makapuna ki Papua Nikini. Koe koe tika koe nau whiwholau makapuna. Ke whipe aku pina e ai ha mea e whituna ki ai ke ai ha tokonia e tau Kautaha lurutai pa mea ngai tau wholau whakalot whonua pe pina e hunga pe whituna ia koe unga koe tau wholau aki me heni ki tua puri a ngā hoange koe ia ke mea koe ngai kolo e tolu na mō tuu ai. Pina e ha whilawe e aki ke kono hiki hake e tau whilau aki wakapuna whakalot whonua. Kono whakasipe e Palemia na ke lawe ki he ngai pasi ke tokoni koe no koe ne tau lolo. Kwe pia koe pe na ke whakakawa ta e ai mga pasi ke awe ki wawau pa moha pai. Pe na unga pe whaituna ki Tongatapu ni pe pasi koe na uanoa. Aina koe whakaukau koe mo puri anga ke o mai. Kwe pia koe pe na whakakawa mai mo mautolo koe mi tahi. Pe na unga pe whaituna ia ke wahe pe e hongo pūri Tongatapu ni. Kaki wheu i pe whamamore. Mano lavo e ngai whehui koe na koe mai. Ulu aki pe koe whatano koe ki hono tōni pe mo wharerei e tau whewhanonga aki e waha koe uwhanua Pasifiki. Koe whotu koe na o mai koe me poreanga Papua New Guinea ke whano siof ki te waawhiange ai ngā ue ai lurutai ai koe Kautaha airline koe Tongani pa moe nau u Kautaha. Ai ko Papua New Guinea ko mahalo ku ua pe tolu e nau Kautaha puna whalot whanua. Ai nei o si whekau e Palemia taha u Kautaha ko ia ke nau whetutaki mai mo ngā wāofi pa moe lurutai. Pea nai keke ngata pene o whaki lurutai ka nai peheu Eiki Palemia Papua New Guinea tonu ki whaha ngā wāofi pa moe toinga ko airline ko he Pasifiki ke whengai ke whehoko taki e ngā ue. Ai koe whanua koe Pasifiki ki nau airline e whai ngā wāofi ke whengai ke whai ngō fuange e whanua aki. Koe whehu koe ki he pasi, koe pasi a tau tolu ka toi tongani. Ai koe mai upasiu ki ke uhinga pegi Tongatapun, koe mai upasi ke tokoni ki tau tolu, ai au magatu unga tokoni ki he whie mao. Koe tō lai tahe whanuani o kui tongani, ai mahalo ki ilahe nge peu pas koe wahi ki tongani, ka pau ki aha whie mao me i wawao, pe ko hapai, pe ko whepe tu ko whie mao ke ia public transport, e pau pe ke wahi han mo i nasi. Ka matunga he whie mao, o kehe pe tonga ko ki ai upas loro tonga,
Ko e lahi u Kautaha pasi ko nau maroro. Ko e lahi ko u Pasko ke deri ko e ahoni me ko u Pas community. Ai au ki ke whakarere ia ke whataumua business. O whakarere ko se vespe ke u community a kono whetuko whanau ako. Kono ave kaunga au e ko e whetuko holo e kau lotu mo mea pehe. Ko e pasi ko e whewhono aki business i o ksisi au pito. O whatatau ke whika ko ni o mai me he M30. Ai Palemia fa me mo pe ai kawai me fangi pasi iki ko motolo ko ngai fo ke vano atuna na ngwa ki tau motolo ko ngai pas la lai tai ko mo amo ko no albente fang min pas esta ano be mo ta val ko ke o fa kau pe ngai kau me fangi pasi iki pe he ke nyau hu hole fangi va ala fa iki o to me ka kai pe ko ke ngai main road pe tongani mo va va ko tui ko pas lahi nga fu pas lahi no fa ta no ki ai ko e whaiki ki koe ni e lahe pasi e mātunga e whenga a konu wha hoko pa mo e panke ko mamani ko e poka amani ku mau whenga a ke pa mo e Kautaha panke ko ni mamani tēnā tokang nā tō whaiki ki e lahi ko e pasi ka ko e mea lahi mau whemau ke to o e whawhalala ko e whewhono a ki Tautaha ka e whamalohi e alu ko e pasi ko uhipe ko ne maa pa mo e ne whaingofua. Malapito Eiki Palemia ka katakpe ke hao te whehui ko nia ka veinga nia whikau aki pea mo e teu ko nia tongani ke Pacific Games. Ko lawe i pea Eiki Palemia na e maowhinga maali e wheitu una Fakataha pea mo e ni ihe kau officials pea me Pacific Games. Lawa petu kumaha ki Fakamatala ko e hainga hi ka veinga maho inga ne lawa ke mo talatala noa ki ai whikau aki pea mo e tuunga ma teu ko ia tongani ki he Pacific Games pea mo e teu ko ia ki he Tahiti Games ko ni he tau fo'o, pea mo e Pacific Mini Games ko ni he wanoa ua hiwa. Ka pai lawa tuku maha ki i Fakamatala ke he tuunga nei ai e alialia whi tuuna pa mo ni ihi ko ni. Koe uraki pe koe ngawe ai u Federation ni pa mo e Tasanok ke nau lesi sita pa mo qualify mo kawat ki he game ko ni whahoko i Tahiti. Pa ianga koe ku mao koe mi he SG pa mo Tasanok o ku lele pe ai teu koe ni ai u timi ki he sporti koe tau fo'o pe foki he tunga ma teu koe ni Tahiti o ki kohana o toki host ni ana o tolu ai games ai whai pe whalala e whahoko kakato pe ai game i he tau fo'o koe ono whaivia i koe ni ai tau National Federation koe u sporti o ku tuat foki i he potngai mia ai u sports grant o matunga he panga tānaki koe me he exchange levy pe hoko atu pe ngai mea koe ia koe tanak fo'o koe i he tau whapanga fo'o o mai he mia ai nau criteria ke matunga no whaki ai ngahi tokoni koe ki hono hiki koe ni u sporti o ke he pede voru ke u Federation ni pe mātunga he nau reporti pe mo nau ngau whahoko ai lahi paanga koe te nau lava au qualify ke nau kore paanga me ai i he panga tokon koe ia koe whātako ne whahoko pa mo i Palestini koe ai Pacific Games koe nau whie whātano pe ki pore anga pea mo whātano ki he Tasanok ki he tunga ma teu ko ki a tongani pea na mau tāno pe ki he anga koku ki ai koe ai sporti mahino mai kulahi ngahi infrastructure me ngahi ngawe lahi te ke whakakato ka whia mau ke whahoko aki ai keimi ka wai tau teu ki he whitu nofo anga ku hotere koe swimming pool kulahi ngahi facility whia mau ke langa ke tari aki sporti e wanoto taha nei tari whake kapneti ke whahoko e ngahi langa lahi pa whai ngā oe pa mo tau kau ho ngā oe koe teu peki he sporti ai uke ai e whotu ke langa e campus
Ngai facility ki he TNU, ai ko University for All. Pea koe tau mua ai hoko ngahi facility koe ni koe konga lahi e tau teu koe ki he sporti. Ai ku tau tui lahi ki he dual purpose, ke tau langa mai sporti, ko ni ospeko sporti pe aonga rewa e ngahi langa ko ia ki he tau University for All. Ma ke he ia me ngai tokoni koe ni tuku paa mai Papua New Guinea. Ke nau whai via e hata whaaki o e teu koe ki he sporti. E toki wholau mai taha nau kau minista ke whahoko ngahi area ko ia. Kau ku ke tau whawhalala peke a hoa ngau e taha. O kia ngahi ta whakehe. O whahoko kia ngā we ke whakalawa aki whema koe ki he sporti koe wanoto taha. Ai le pe ngai ngau koe ni, pena stari kapne te ngahi poka ama tokoni ke whai via e teu koe ni ki he sporti. Malola pito e Palemia tuku mai e whamala ala koe ni. Ka taku ke ki ka venga pe taha o ku whaambe ke whamala ala mai e ta whaakpe koe ia e whaito o kona tapu. O ku mahino pe ku e tautou Fakataha e whaito una pe me task force koe ni kuna toka ngai kina ai whaito kona tapu i Tonga ni. Pe o ke whoke ngahi Fakamatala whalalaanga ku mauma o kua e put ngau e taha e puleanga. O kua e whengai aki hanga tonu ai kau ngā we pe a moe ni ihe kau whaito kona tapu. Ka koe whehu e ni ake whaitu una, mahino pe a me he visone tau mama e whaitu una ki hono tau i koe ni mono whasi CEO e whaito kona tapu. Koe hai ngā ue whawaiwawe lava ke whakahoko ke ngai pot ngā we a puleanga ki hono tesi koe ni e kau ngā we whapuleanga. Pe a me hono ma o koe ni e whaito kona tapu ko mahino i peko e taha e ne ka veinga ne lahi tālanga i mehe ngai puleanga ki muapa kua o mai eni ki ho puleanga ka pai omiha ki i whamalaala he ka veinga ko ia malo. Koe urua ki pe koe whaitokona tapu e puleanga ku zero tolerance. Pako tui mahana e o si mahina atu pe ia me he kamata o kike matari matolu ke ngau e whapuleanga hataha ku wesia i he ngahi nunua kovi koe ne whaitokona tapu. Ua ki ai, o rotonga whai ngā ue ai komisiona polisi ki he testing. Koe taim koe whahoko ai, ki ke tuku atu ia koe uhi koe natula koe o testing i whima uia ki whatupake. Pea e whahoko ngā koe ia, kai ki lava ki utala atu taim koe whahoko ai, koe mea pete ula whapapau i atu, o ka pau ki hatai pure angai wesia e ngai test koe ia, e ngā ue lau e wawe taha ki anau tolu. Koe mea koe ki hani i ko lau ngai, ko kore atu ke mou awe ngahi launga ko ia ki he whaitu totonu. Ko mou awe ngahi launga ki he polisi, ki ai ngahi whika telefon, pe koe ombudsman, pe koe anti-corruption commission. Koe uhi ke tau ngawe ki pe whaunga totonu tuk mahe lau, me ngai whainga maari ki whahangau whakalau ke ni ko ia. Ka koe anga koe tukoe polisi pore anga, zero tolerance. Kata koe ne ose tau taimi koe press conference e ni kau CEO, tuke taimi ki he Paula mau ki ni tataki mai ai toinga homo press conference. Malo me whakamari. Alo kau Faiongoongo, tau hoko le pe i he tau press conference pa moi kau CEO. Me tu taha pe ni ki he palani a te au. Ko nenga pe ku hene ne kau CEO to la he ni ko e tau aga mo siloi ko whakausinga mahina ko e hoi minister ai. Ai au whakafua ke aho wahio pe whia mai nani. Ko kau CEO lewa i he mau ko e mahina. Ai ko au ki sune ia palani ko ne a te au. Toki hoko mai ko si announce ko anga e foto de la mi kakato ko a te ko me mo he nei ke na wato ai ko fa spend ni mo se ka si o fa ko me a te au ka te ka be hanga mo to ki fitu tak na ngai office po ko le ka o si o ke no ka ta me pe Fakamatala me ta minute beta ka ta ko he ta taimi ka ba la be half ho nga hi feui toki ova be ba ta doksio be ke
Nā si lava e mo Fakataha matole me kau si au. Me tunga whawhi maria ngahi palani oni ka te au. Ka koe nau heni peko higo motolo e kau media. Ke nau tuku atu e te motolo e ko kore ka nato. A pau e foi ai tempe taha pe ua he nau ngai palani ha te au. Ke whakahoko atu ko e ka tauto ki hoko ke whiui. Ko ia ko kore heni ki he si au e ako. Kene katake o take me mau. Ol pege u whamarumaro atu e tala whako ka mataka u whakata te whima wani. Mi he potungai ako. Ko ngalahi mau ngahi palani ki a te au ko kakato ia. Ngahi mea ongoing. Ulua kipe ki mea pe ua te ulawe atu ki ai. Ulua kipe ko e whalerei silapa na mawhai ki Kautaha ki Kautaha o Tufaki. Pau malotonga Moimoi I atu ki mo traine ka uwhai ako ki ai. Pau malotonga Moimoi I atu ki mahino mau pesta tau pe. Ko ki kompeno wako e porokalama EMIS, ko e Education Management Information System. Ko kakato ngahi ako pule ngā, ko ngalahi ngahi ako siasi ko lava wau ki ai ko mo ko roll out mo whingai ke lava lele I ngā ko ni. Tukunga ko ni ko ngalahi ko kakato ia. Mau kei whinga ako mo train na tō ke na wanga fuki ngā pe ripoti peni. Hiki mai ripoti o mai pa mai mea hoko ke hea mea hoko ko nai o mai ki mua. So ko ki programa ko ni te lawa tau he teita. Pea hange whalala angange ke whaitutuni mo palani te mau whaako. Mako ia pete u ata mini maro apito. Alo beto ske. Taka tau hoa te pe ki he si au e statistika. Dapat tu saya bawa kori hufanga ibe mai fatap kosan wa faki. Ko e potunga statistika ko no te fito I fatongia fo ko tanak Fakamatala ba ku tanak mai me ngai fitu lala I tol. Bia me kakai pe ge ngai business mai ngai Kautaha ke ko tope. Ko e tanak Fakamatala no wa tanak mai me ngai potunga we ai ga ngai data administrative. Ko tolu le ba ko ngai tanak Fakamatala ko mai bia me toi kakai bia mai ngai sabia. Ate ula bebe ki foi ngawe e ua ula ki ko e ngawe ma ngai Fakataha e tamin pe motukai mo ui pe ki WHO ko step survey ko tu be ko o mea e be gi ai ulo tonga whahako te tamin ko save ai ke mo lele a family pe ki NCT e ko no whahako ni oso tau ni ma ko ni tau si to ki Pak faamu ko lucky konga lucky ko o palani ko ki ahte au ko no ko lava antana o Fakamatala ko pe mi ngai api ko ngau no wa ko te ko ki toi kakai ko tau ma hoinga foken o taun o manaki fa ho ko toi kakai e taun e a ho to no novema pe ko ta te lucky ko fa ho ko tai mini ko o ku o fa ho ko tu he wi ke tolu ko tau si tu ami ko no toi update ngai list ko ia ngai api ngai tu ngai api pa mo te fo list ko ia osko te kakai ko I wano wata ia ko te ia ki te kakai ko nau ma inga ko te ko ki te kakai I wano I to no novema o tauni pa ko tu ko te ma inga ia ko manaki fa hok ki te kakai ia ko ta ia o ngai ulak ko ma te ko ki te kakai ke pi mo ngai ngau ke ka ko ia ia ngai savia na o fa hok he tau ko si ke to ki he panga humai ngai family pa pe he ngai whakamore pa pe he ki ngai savea lai o mana ke whakakato no ngai ola I mua he aho e te au malo apito se Lapito sane lola hea ka tau hoat mua ki he whaine no la pule preanga Solicitor General malo Malo bito se Ugore pe ke u whamalmala pe ngai tal Fakatapu ko tau pe na whahoko I kamatanga I whatahan. Ka ata ke u ki oatu peha ki whalavlawe ki he update mi he officer tensineare. E koe te whitu ngā ue whuke wha
office at senyare te ki lave no atu pe ki ngai progress ngai ngau ko ngai tafa ko no pe ko raki ko tafa ki fatla ko ngai apureanga ku tu tani mi ku lava ngai consultation pe ko ngai Fakataha mo ngai pot ngau ko ngai pureanga fe ka aki pe mo ngai lao pe ki ngai tutun ko consultation ne tahvalu ku Whahoko ngahi subdrafting committee ai office ku kau mai ge por ngau kon ko pureanga fika ak mana ngahi lao ai na whakakatoa Fakataha fa fika aki pe mo la fra anga ua mo tutune ta kakato hono fatu foi lao franga ua pe pehe ki hoko te ngau ki hono fatu ngahi tutune popo ki lao eta kone tu kon ko tai nimi ko me kon ko tu ku mauinga kon ko ne tu ko tai nimi ko foi lao ua ai ko raki pe ko fra hoko la ai finga ya fra ta pe mo por nga paanga kon ko Tonga ni ki he te kono fra huat farearea ai lao ki no fra huat paanga kon ko ai pureanga fika aki pe mo tau fa paanga wano ki wano wa fito ki ngau kon ko pureanga ai ko kauni I he u lao te fito priority ke pureanga ki he fahu te kon ko ki farearea kono wa pe nei ia na feu en na fika aki pe mo sipoti po Pacific Games ko si tutune kapneti fika aki pe mo lao ko ia ko si oange lao ko ia ki office te enseñare o me mahuinga ki lao ko ni ne hanga o tuku mai governance kon ko ki hono whakarere aki kon ko sporti ai ku fema o mai I host agreement ko Tonga ni pe mo Pacific Games Council ku pau ke ai lao pau ko study kapneti ko tu tai ni mi ko hokate ngau kon ko ki hono whakakato ngau ke ka whahu wharearea me tafa kon ko o whare whalao lawa tuku atu whare whalao te maono ki he ngai putanga kon ko pureanga ka ma kapneti ko tafa kon ko ki hopo sivire pe mai hopo kere ki hoko pe ngawe ko fui faire watol ki hopo sivire pe ki tolfitu ki he hopo kere ki hoko te pe ngawe kon ko ki he ngahi tafa Fakatala ki kon ko kalauni ai au ku whahoko ngahi ngawe pe I loto I office pe ka ki pe mo puna polisi ki ngai case te whata pe he ki he hoko te whinga aki pe mo whamau anga lahi pe ki whamau anga polisi ki case wangau ono wha ko ia pe ko tu pe ki whamau loa pe ki ngai puna ngau ko pureanga ki whinga aki wauwhi ko ki whakata ngai whatung malo pitse malo pitse son siswa tau hoa te pe ki he pole prisoner commissioner Malo I mo whangamari, kore ke pui whangamari ko ni ke ato ai report ke tunga kuna ia plani ahatia ko nei punga prisona Tonga. O ko mau tambua ngawe ulaki ke mau tokon ke malu ai fonua, malu community. Ke mau tahi male ke na toko taha pe ko tutune whamawanga ke tahi ngai apopula. Pa ono ua, ke mau whalere ngai polo kalama e tokoni kono whaliriu ai ngang kono kapopula. Ngo tambua ngawe ko ni na mau whatea ngahi palani ke no tokonia kono whakahivia ngata mua ngawe koni. Ulaki ko mau ngahi proseki na whaam ki whakakato ngahi proseki koni. Kaua mau security fence I Watoritori, ka mai whare po pula ke no whakakahi whiwhine. Ne whaam ki ono whakakato ngawe whakapepa, ulaki ko mape, ua POQ, tolu pa mo pemiti. Ko proseki koni ko si lawa ia whakat, bisete te au no whakakato ngahi whema koni. Pako o si awe proke meni, ten tate ngawe ka o si kamata ngawe koni maina ko o si. Ono whakakato mau ka mai pisano koni kakai whiwhine, ko si whahauat moi ke proke meni. Mo whangoe ko hae nau tari mai. Oi ko ngai prose ko ni tokonia ke malu whanau kon ko tuturi ba me whamauanga. Ke tauhi maru ngā popula tokon lahi apito ngai prose ko ni. Kono tauhi whanau kon ko mai ba me whamauanga. Kono hoko pe, ko mau ngai polo kalama. Koe ngai polo kalama tokon lahi apito kono whaririwa
whanau koni. Wengai programa aku lotonga lere he tainim. Peke ngahi programa aku whalau maari pe me kautaki loto e whonua. O si vai wahi pe e ngahi aho ki ngahi sastak tāke na oangu. Whai ahano tokoni whalau maari e whanau koni. Ko whanau koni ko e tola hea nau ia na tolu. Reke na ona toka halotu hisa pati. Taimina nau ki no whaitua. Kai malo mo angi he apu bulage nau poto helau wholofola pe mako hiwa mo mea. Pe au tānaka peke au maukau ki hono whamanat koni senturiwa lotu, lotonga lere whakata inim. Wai maunga he porokala mai ko si fotutu ya teu ke maukau atu ki hono whamanat senturiwa lotu. Ko hui ko porokala whaka osi peni ki hono whamanat senturiwa lotu, ka tauhanga atu ki he senturi tolu e lotu. Ene tupu mea me mamahonga ia he porokala whalau maari o kuai maunga hi item keke, teu ke mau mai o popo mai he porokala lotu kona whanua. Aku ki update at pia ke tunga web nga pisone malobi. Malobi to laini, manaveto ta hoka te peka taki he Commissioner for Emergency Services. Malobi to koe palani aho te au koe na e tuku mai ke ngau ke punu ngawe. Kono whakalufu au ku o si lava pepo ngawe o whakata ngawe koe di. Ke iai pe ngahi ngawe o ku ke hoko atu pe whenga hono ke whakakato. Ngahi ngawe koe niko ku lava o whai e sio ki ai mo whakahoko i ngawe ki ai. Koe ngawe koe niko ki hono toi wharerei i ai whonga ngawe. Ki he taim ko ku whahoko mai ai ngahi kore. Ki whaihono siwi po mono a ahi safety o ngahi businessi. Mo ngahi Kautaha. Kai ngata ai koe website ai potu ngawe. Na lava moe o whakahoko. Ku ki lava tuku ate ngai Fakamatala. Mo ngai whatongia, mo ngai ngau koto pe potu ngawe. Ki lava o access ki ai kakai whanua. Kono hoko ki ai ko lava whai tala noa ki whotu hawa whingai aki pia mo pureanga koni siaina. Ko whemau pe ki whahano whaivia potu ngawe, i ono ngai whatongia. Pia ko ngawe rewa ku hoko atu ai potu ngawe ki hoko atu ki kahau. Ki he tawhaki o capacity development ko hono whakotu o ngahi aptanga tāma te awhi ki lava ke toi ofiang o waweang ai taimi ko ia e tariui hao mo malu ko ni koloa pe mo uia kakai aia ko wahe foa i loto foa i hapai ko hipe ko kolosi ko ia pe i he ahanga ki he tawhako ia ko taimi ko e hoko ai ko o whakatamaki whanatula o ku kai ke toi whai haa uia ki he tawhako ni o foa. Kai ngā tai ko e ria mauwhanga lava ke whai e sio ki ai. Ta ko e ongo peitu ko ni ku lava o si whahoko whakato e hono design, concept design ko e toi nia ke hoko atu ki whapapau i ai whitu ke tuu ai mea whakerikere. Ko e ofi atu, ko e langa i rei mātua, aptanga tāma te awhi pia mo e polisi ko i rei mātua, ku waweni pe a hono hufi i he kaha wawe mai, ki whakahoko ai whakawhatongia e aluake re wai o aptanga e ua tāma te awhi i wawa. O tui maa ko e ngāwe pe aput ngāwe i he rotongani, pao ki hoko atu pe whenga ki whakalawaka i whatongia, malo. Malo wito, rea mi te haramaka. Tau hoa te peka taki ki Public Service Commission. Malo wito, mau whenga maarie, ko e update me komsoni ngā whapureanga, mamo mea i peko mau ngāwe o ku nofo peki o no whakaivia mo no whakai ai ka ngā whapureanga, ake e ngai tūtōni ngāwe o ku tuku atu ke wharere a ke whakawhatongia. Ko e mau plani a te au na
na e tuku mai ko e ngahi ngau ai ko Oscar Kato, na e ngau ai ki hono whalelei ai tōtō ngau ai ko ia, ki hono tautea i kau ngā whapureanga. Ko e Public Service Disciplinary Procedures Regulations. Ko lau ko nina whai ngau whalelei ki ai, Oscar Kato ia, pia ko e taha konga ngai ngau ki mbia whakalau, pāsia tue ki e loa komiti, nau whakaosi e nau tolu pe nau toki whawai ki kabineti mono kāsete. Ko e konga taha mau ngau e ko no review ai benefit ko e kau CEO ai pureanga, pako kakata mo e ngau e ko ni ko tau peke tuku mai ki kabineti ki nau ngau. O whanau si o whainolo ki ai, kau heni mo e ngau e ki tau ko ia o pensoni. Pako e tau ko ia ko tutoni ai ki te maloloha ofisa me ngau. Ngau ka pureanga ko i ngau ko e tau motua, whai ngau e ki tau ki hiki hake, mo kakata ngau e ko ni e tau peke whai ngau e mo e whakakumai mo e ki kabineti. Ko e mea nei kau ai ka tutun ngau i ken whalere e ngai policy kai ke whistleblowing mo e conflict of interest mo e whaki mea awha o ko on target pe ngai ngau ka ni e den mao pe ma mau tui tene mao pe au te au ka kato ka lutonga whalere pe ngau ki ai. Ko e ngau whuke taha ko ngau i ke PMS ko e ka ngai whapureanga nei pehe e ngā mau e work plan ki ai i loto e au te au o mau tui pe ko lutonga lere ngau e po whai ngai tānaki ngai information, whai consultation, ka ko work plan matui e mao pe moia i loto e au te au, ka tu on target pe moia. Ko ngau makehena e humai heni ko ngau e koia ki special instruction, ki time koia e hoko ai ki energy crisis ko nuk tau lotonga iai, o si mau e ngau e koia ni ko toi pe mai ki kabineti, nas avet pe no draft ki committee koia na toka ngai fuel response, disruption response committee, nau sio ki ai ke taimi e whai ai hangai tutun makehe whatatau malo mo mea ipe ka COVID na ngai tutun ngau special instruction na whakahau. Pako si whai ngau e ki tutun ngau e ko nipa e malo e lava ke whapāsen o talitari e pe ki ngai mea te tau hokat ki ai hangi koe levolo ko ne te krea mai pēha levolo o si ilo kau ngai wapure ngai mea te whahau. Ko e malo ko ia pe sea. Malo? Alo, hapi tō ken. Tua toka, tau hoka te pē kataki e si au reo koe e meiteki. Kore peke hufanga ngai whatapu koe. Ato ki tunga wai palani, a te au e potunga e meiteki. Mea i pē whatahani, potunga e meiteki, wai wanga ngau e lalahi e walu. Paku lahi ngai palani, tua peke tuat pēha ngai palani, peke whatahatak pē e tunga wai palani. A hoi te au e potunga e meiteki. A whakaluku fua i ngai palani a hoi te au e meiteki, maha kui he. Ka whakafua taimini o ki he peseti e hivanga fu maa fitu hono whakahoko ngai palani. Au te peke peseti tolu, mehe taimini ki sune. Mahino ka kata kotoa pe ngai palani a potunga hawe. Kaki whara atape, kono me Fakamatala ea, kono kamatai o ngau e ako e fu ma whetu taki e telefoni. Ke Tufaki ai ngahi whakatoka ngā toka mua ko i Fakamatala ako tupe ngahi mobile phone hua tai ngahi Fakamatala ko ia ki hono whakatoka ngā toka mua pia mo ngahi whakatamaki whakaina tula e hoko mai ko i Fakamatala ia hua ti he mobile phone ko e taka koe ki he toka kina ngahi whakatamaki whakaina tula oku sawa no fotu e ngahi papa whakailonga ke whainohina kakai ke whitu ke nau hola ki ai ka pai hoka ngai whatamaki hake pengo pe ukula pena slava ino no ai ngau ki ai koe taka koe he wa atakai na si lava no whakata report atita ke veve plastiki o si whakakato ai ta whakone ke wa atakai pe koe i ta whakone ki he tokake kina ngau wha computer pe koe cyber security ta si 542 ke whahano ngau e fotu hapalani whakafonua ke malu wha computer ko te pe mo mea ipe tonga koe taimini ngau ea ke whanua ngahi kaiha i computer whai ngau ke palani whafonua ke whafuafua ea upe ki he ahiteau fufua ahiteau rea ngau ko kakato kotoa ngahi ngau kani mo ngahi ngau make pe ko te pe malapito kotlele ta ho te pe ke potonga au e panga finance malo Mau whainga maari ko e
ki update pe ki programa ho te au ai pot ngai paanga na e lava kakato ai pe ngai whaafatongia ai pot ngai paanga ngai koia pe na e update atu i he ngai Fakataha ki moa ka ko firma o ke o focus be i he fo i output e tolu la la heni raki pe ko e budget estimate pa pe ki he budget statement ko ai pot nga ai pureanga na e tali he kabineti ane afi ai budget ki he pureanga ke ta whapaanga wanoa wa fitu wanoa wa hiva pa pe he foki ki hono Fakamatala pe ko budget statement pa mau ngau atu eni ki hono whakakato ki hono teu ke avi ki whale alea whaampena lava ke whakakato ia i he ahoni ko i he na palani pe ki he ahoni ke tiu ki ai e whatongia ko eni kono wape ko review ko e procurement regulations ai pureanga na whakalava lele hono whakahoko pa na whakahua te ke kabineti ia pe mo whangi mea ki te whakakato me iai ka koe hoko te pot ngā wewe ngā we aki e ta whakoia whakasi pe ko public account na e whakamooni ai pe o tuku atu ke kabineti ai public account e pureanga pe whakamatala paanga ki hono ngā ke paanga e pureanga i he mahina ko osi pa ku toe ke hoko atu ki ai ki hono whakakato e ngai whakalao ki mua pa te whahoi whare malo. Malo bito Kristina, koe whakasibere whakape mea me Eiki Palemia. I mea pe ua, koe ulaki, koe aha te au. O mana doi mau pe, koe palani aha te au, koe fufua taimeni ke whakahau koe pureanga palani pe. Ea koe initiative me Eiki Palemia. Ka wana mo manat pe ki aina e whakahau koe ni hauaua ko sanuari no me ga Eiki Palemia whare alea. Aka pau te mōlau mai aha te au, aha ngau e te au, whakafua ke hatataha koe sune, ea koe mena kato o ia, whakanga koe ki ai ke toki, ke whakakato ke aha te au. Pa kono wā pe koe palani langa whalaraka tau ngufulu koe pureanga, pe koe ilo koe te STF wanoa torunima, oku whaosose ngā ue whakakato ki ai, pa koe mea maho inga i he TSTF ngahi langa whalaraka koe ni, Kua no mea fua, ako uko mela mo silo be ako monitoring and evaluation nia. Ko ngo palani ko ki moa na ki ka mea fua ki ne fua ki ai ola ko o palani. Ko palani ko ni, ako ki wa fe tolu ni ma, o wai hono mea fua. Ai lele be palani mo lele be no mea fua ke fa papau o aonga ai palani ko ni ke ma ha result ki e fonua. Ai ako framework ko ya pe ko ngai Whalkafua koe au e palani uko mono ngahi mea fua koe ni whawafua ke launch i he mahinani pepe o koe maina katu. Hea koe ne kakato e ngā au e koe ki he aho te au palani koe me he Eiki Palemia mo i pule ngā whalufua. Mā koe kakato e kausi o konu no heni. Ki taimi koe ni, tuku a te ke kau ke te kumotolo ko Faiongoongo. Koe kau si o peo no smau mo pe ke tale mo ngai whehui. Ke director mo ngai whehui ki ai. Malo. Malo au pito wha malo ke kau CEO ko hiko no whakao ke ngahi ngau e maho inga koe ni. Ki whehui pe ki he CEO leole o koe a potu ngau e meiteki ki a watulere. I ne whakaha koe pese te hiwa fitu ko lava o whakakato. Koe whehui pe pe ku kau ai ai homo whale whakao whako amnaki ke huofi. Pea pau ko kau i he pese te tolu ia. Koe hana e anga whotutu. Pea me hala whanonga koe ki tau whau atu ai. Malo. Whamalo atu Katarina, malo e whehui. Koe whare koe ni uku lau koe ke hufi. Rake kau e mau palani a maro. Ngā ospia ki mua i he ahe te au. Kamatanga koe ahe te au, na mahino pe ngā koe ospia. Koe tari hufi pe ia. Koe ngahi ngau makehe pe nia na hu he palani ahe te au koe nai pureanga. Ako tu koe whare u tari hufi pe ia, ki whai pe ngau kei kono te kono hufi. Malo Katarina. Heo mō whawhawhua ka whei? Ki whai pe ngau ki ai. Teke mahino, eko whawhawhua ka whei, kau whai pe ngau.
Moimoi be Paula ko ki fiu ele wa ki tata be o fe be. Ga ko ga ngo tal mai de min ko me fa pa pala. Ikai mo on ko se mai for la to me ni afio ke ta ofi. To e konga kere ko ne matatoa ka mo ngata pe fo I rock building ikai ko ia unga ko ke mo lava hofi. E unga ke ilo pe ka kai mo ni. Kai malo apito e tuat malo fiu. Ha pe ko utare nai te ke he pe nga au ki ai. Ko me ke he fola te ke mai no mai. Ke fa pau ko mau ki nga au pe ki ai ke hofi. Ai fare con mai ko mo mau pe motori ai tu ki to esa polisi ko ha ko hala. Te kai ke ke te CEO e tuat e foi ta fango ya malo alo ja pe yo Moimoi be Paula ka tamai ka tani ne ki hoko te pe ba se te. A veu bene ke Moimoi la pe ke si o ko potonga paanga. Pe ko nga fo ke potonga paanga ko nga ko mau ai Fakamatala falalanga bito. Ko alo gen ke ofi ki he over ha ke vai 1 miliona e tau totongi tal me wano wa taha wa to wa fa wa ni man ai paanga ko felaven me commission fili. O tau totongi software Britania. Panga tonga ko tano to ai. Ayok mi fa mano panga Britania. Diri tonga go fi ai. Ko fewi. O mo ke hokot pe no totongi ko ya. O dige ke lava ngawe. A software ko ya na totong mi fale paanga he ta ki ta. Wa ke a ko fewi. Ko ha mo ke totongi ai o ke ha nola. Ina o mai ke fili wa no wa ta. O se wano wa ni ma de ke tau fai to me ta ya. A hon tau ke totong ko fe ko ha o tau ke totong ai. Ta ko totong ki fe account a hai. Ko hai o totong ki ai. Ko fe wi pe. Commission filien go dano to. Malo bito la tare pe fe wi. Ko e area ko ni ko komsoni me Kautaha ge homa kai na fai hopoi e ku ose hopo ko ya ka ku malu ye ngai Fakamatala kon ko fe ka pe mo hopo ko ya fa tau ke area pau ko ya e ko ta no pe atwa okay malo hoka pe pe we ke CEO ko potunga paanga ina flave mga mea ko ni o ponga fe ai ngau ko ai potunga paanga kene hanga malui ai paanga ai puleanga ko nga foko to tonga ngai mea ko ma moto mai no pe ngai ale pau ia pak mai no pe ngai mea ko ni hegu hoko atu ka wango fe ka la blavu ka pau ko ki ngau aki ko me ki hoko to tongi ko nga nga Fakamatala mo mau ko to tongo ko siulai ai hoko mai ko pe Katarina ke te tare pe kata fa mo pe ho fe e ko nga ka pau ko yani fe lave mo e area pau kon ko commission firi mo e Kautaha kon ko nga ka la blavo ai ku kau pe mo no malui porque privilege porque confidentiality kon ko o area kon na fai ka ko tu to kon tu pe i nga area pau pe he ai ko ne fai pe area pau o ku ia e nga hi makatunga area pau ko ia ai ka pau ko subscription Fakataha ai ku pau ke totongi Fakataha e ngahi mea ko ia ai ko tokon ma ko mahino taha pe de lava ko ni ko o tokone ka ko ai e ko nga ku o mai ho fe hui he tafa ko ia ai ko hoko ai totongi o Fakataha ki harea pau malo pito e ka ki hoko pe ai felave mo ke ngau aki ko ha papale mau ku tau hoko totongi pe neongo ko pe ke fa ngau aki ko ki ha fa nga foto e mi tongani ko nga ko ki tau ngau aki pa ki I toloi pe ba pe ke totongi ta ngau aki be io tau tano wa pau ku matufu ko area pau ku pau ke fra hoko mai na tafa ko na fa ke area pau pa tu fa totongi
Ai ka pau ku hoko atu pe totongi, mahino mai o ku whakahoko mo nau ngā oe. Mole be e kwanoa ka ki ta pe ai. Ko wi fu ko ma inga fu ke me kai fu no ko na panga tu ku hawen. Mole be ko ta panga tu ku haw. Da ko national public interest ye. Ko ka me ki fu ko ba ke ilo ke to ta ya un to tong tu ku haw ke fa ta mo constitution. Ko pon ko o ha ke he ni mole be. Pe ko mo wa kai o ga fe paki. I he kakaina nau taki i he komson whiri, pia mwe wheitu o to tongi ai, mo hai o to tongi ai, ko hai o ne whafofonga i tongani, ko mo wakai ia. O kwa whi pakipaki ai, papa kwa whi pakipaki, hau tu kwa whi pakipaki a ki hoko atu. He ka pamna hao ki tonga ini, ko o siforoha no whau atu i o whailo. Io, kataki pe e lau. Io, keke u tau talanoa da tol hene komson whiri, he ko ngau kiki a taha ia hene komson whiri ki ne tari ho whehui. Ko e mea koe te mau tare ko whehui, ko e mea pe kon ko mau ilo ko whelawe imu. Ko e ngai whehui ko e nai a tāu ia ke whehui ke komson whiri. Ko e mea koe te mau lawa ko tare ko hendi, ko e mea pe tu mau au sia. E ko e ko ku whalawe ata ko ni, whekau aki pia moe ne whai hopo. Me ngahi makatunga koe ke lava ke wesia ai area kon ko he osko hopo ko katak pe lava che ko bo pe ko lo bi ngu ta usi ko hali ri wai ko bo pe ko nga pe ko national public interest ko mai ba ko malo do ta fa bo pa mata pu de tari ba fa malo dai malo tau hiki katak pe se ka hade ki fe ko ni ke CEO ko ia me te ki ko taha ripoti fa mui ko ia ne tuku mai CEO ko ia e me te ki pea whakawhikau aki me whehui ke Tongataha koe ni i he oha ako whikau aki pe me lahe ngai palopale mai hala pule anga ka koe tahe ka veinga mahu inga na ne oha ke kohono whakatu pe kono install ko ia CCTV i he hala pule anga na ne pehu kau ia he palani ngawe aho e te au ka koe ngai ku whamala ala mai CEO leo o ku pesete hiwa fitu ka kou tui pe mahal ko mau e palani koe lawa tuku ma Fakamatala ke ta whaaki koe ko whakatu e mai camera koe ni Whamalo atu pe, ko tui penera ke kaua tuia he ku Fakamatala. I mea kone progress kone e maupalani, aina toki osini nini. Nara ke kaua te CCTV e Fakamatala aku ke tua koku iai. Kau kui loto pe, i he palani ngā aue ko ai potu ngā aue, o kui loto pe he pese te hiwango furu mafitu. Ai ngā aue ko ki, o kui loto pe ai. Kako inga foke ke i loto tonu he ministry, ke os whakai ko os whakatu upe ko install ha fo i ke mra ha feitu upe ko. O sia inga hi mea os whakatu. Ko ia koe Fakamatala mahu inga i ke whanongo me kai whanua ko i loto, ka paku loto he pesete he wafitu. Malola hea pito e CEO leo. Ka takpeko ate ki whehui ai koe ni ki he komisiona e pilisone. Ko ia koe ngahi Fakamatala mahu inga koe ne lava ke tuku mai i he last press conference pea moe ngāwe koe whakahoko i he pilisone pea moe Fakamatala koe ke tuku mai i he taimini. O koe ngahi o haka whekau aki pea moe whiriwhiri manako ai potu ngāwe ai whakahoko ngāwe koe ia ai kau ngāwe ki he kau hopo ate pe he o ku ngahi lelei ma kehe ni ihi e kau ngāwe hopo ate pea ngahi ko vi ia te ai whahinga ni ihi. Koe whehui pe nia e komisiona, koe hae tu unga to tonu o ku ke wakai tonu ki hono. Ingahe ku ohake pe i he media wha sosiale o whekau aki pe nei e pe mo documentary a ABC e whawhehui ne whakahoko e he Faiongoongo muri o whekau aki pe mo taha o e kau inmates i he pilisone. O pe hea ku whaki pe ki ke Tongataha koe niki ni ngawe aki pe ki ni loki pe koe hahau ki whamala ala mai ke ta whaaki koe ni malo. Malo puto ka ata Fakamatala ki whihui ni. Tau na tula whakatonga whoki. Ko bau ngau ki uita mimi laha ia ke mau mimi ngau aki ngahi tawhatunga motua ko ta whanua hange koe ni. Ka pau te mau woki uta o mau isi ue here pelu pa moe huo ke kau pōpula. Ka ia mea ngau e se la. Ka koe whui koe whui whihui na koe whihui tō mai pa me viu a kakai pa mi muri o bo fenga rewa ke whakapalanisi ai re volo ko security pa mo facility ko mau. Hoi ka pau te mau fusa ta whake ta hai whatatau ke matau mua ngāwe.
kai ke ola le ri mau nga we filawi pa mo he ba fili mana ko mau nga we te ke mau ma to ha report la unga pa me fa na ho bote o fili mana ko mau nga we tu he ka pa ku ma ho nga to le mo to nga report me ai aku mau to mau no fa mo fa na go ni te ke mau ma to report filawi pa mo fili mana ko mau nga we malo bito malo I whehu i peki he CEO ko ni koe o e PSC ka Kenny. Koe awi ke ki whamalala Kenny. Hake koe kau ngau e ko ni koe i he Commission Fili. Mahino pe kau komisionari au ko mahino e ka koe kau ngau e koe ai. Ko ngā kuna o talanga nau tolo koe ki nau kau he PSC. Pea hui li hangai taimi talanga nau kau he PSC. Koe ai mea kou tuho tohi. O nau kau pe koe ki nau kau nau tolo e he lisi o kau ngai whapureanga pe koea. Malo pito Katarina. Koe kau ngā whako nina e apoinia i PSC. Pea awe nau tolo a sain ki nau ngāwe ki Commission Fili. Pea follow up e lele mai ai te ke te whaha ngāwe ke formalize pe nau hiki whika koe hanga koe mau lotonga tānoa i pe mea koe ai taimi. E kula hinga i siu hoko me mea ka ko lotonga whai whinga ake mo e whaino no lau pure ke whamahino mai pe ku nau to i feia ka ko to ga taimi ni o na Tonga na ka na to ki PSC ke ai ke va fok me na to ki ai nei te ke mo na to lu fa la official ke Commission Fili na ko be Commission Fili ko nga we pe e mal e ta fa ke Ministry of Justice pa ko to ma na ya yo ko pe Ministry of Justice yo ke na ka na to ko ma lu tonga fenga ke fa malala me ko ya ni I ko na nau retire ko he tau ko tau si to mi ai kana ke kawa pitavuki a ke oanga ku ke kawa PSC hango peto aki oya o ku kau pe mo ke ska pitavuki e os ko ne ta no ta mini e solo vai address pe mo ni retire na retire ka na retire ya e Commission Fili na ke retire PSC Kada po ki feu e pe fa memore ti yo I kawinga ta tau pe lawe mai foki ki he o gwe lao e fe pakpaki ise o gwe lao ko fe pakpaki mo ke ngau ki ai ke he me lao matalatala a whistleblower ke lao e matalatala ai o fe pakki foki lao e matalatala mo tu ngau e lao e PSC ko ngofua ke matalatala ko ai o wango fe lewa ne tu he lolotonga ni e tu pasi lo wa ngolao lao a au PSC lao e matalatala e awang fefere e tu he taimini awang e wa ki ngalulu ia e ka wa fapuleanga pete nau talatala matalatala ngutu matalatala pete nau whakalongolongo pe la PSC o di fehui pe malo pito e tuate na fai foke e osikoia e press conference ko o sina mahino e whenga ke whamala ala tu ko ni mo la ko e official secret of ko e puleanga mo tu ko e lao whistleblower pe ko matalatala ngi ko fato na fa mahino mai me anti corruption commission na nau fa ngau ke lao ko ni o ata pe pa ko ke te fema o ke ha policia nga e ka fa puleanga ke whistleblower ko fa ki na mo ya ko whistleblower e apply ke ta nga fa puleanga ka pau al ke anti corruption pe ko ombudsman ka ngau fu ke te ave ko fa matala ko al ka fe tu ke me wa ko ya ka pa te ke al ko ave ki hala ki a loia pe ko ha ke fa ya ka la unha fa matala ke ma ko nga ko ngawe tai fa la ia ko e pe me komisiona o fa tau fa hala ko na tolu pe ko ombudsman ni te ke la ave fa matala ki ai me ngawe ko nga ko la unha ai ka pa alo ta nga fa pureanga ki ai ke alo ke ko es Tongan citizen not to ta nga fa pureanga ai ata ko to pe ko nga fa pureanga ke na wo ki ai Kaga ni te whamatala komisione ka whamole tu ia kupu fe ne tala i te ki asi he kupu ko ina ulao o anti-corruption ko ki hala pe ai ko ki fe ui be ta pa mutali e mutol ka hil fe fe ka polisi ko na toton ki o tala ka polisi kata ia hatai ni ngau anga hata e alu ke ka polisi au tapu ki alu tala ke ka polisi alu pe ki hongo ua ko o ko ta ia ko ke me ke fa puri ai ka pa ta ki da ka ko ngai ngai Famatala ko ke access ki ai ko winga ko ngawe ai ko ngo fu ko imagino ko me comisiona
o ata pe ke kang ka fa pulenga te fema ke ha polisia nga fa pulenga te mau albu na do he mal malo lao kani ka to ke ka kai fonua ka wa me te ta fema ria nga we alang me Fakamatala ka anga na tol ata pe me lao kani fa puri ave ke fa polisi fa to tolo ia o mate pe ia mo ia malo be ta be o Katak veka ke watu mai fe huia ko ni ki he CEO ko ni statistika pe o ko ofiat pe ai ko hi ko Fakamatala fo ki ko mo tefto inga we ko no tana ki ko ya o tata pe mo ngai Fakamatala to kakai ai mo fenga ak va ofi pa mo WHO ke tu unga mo ulele ko ya family o ko ma fo ke Fakamatala fala la anga pe kawat pe mo ia e mo tana ki ko ni ngai Fakamatala o ga na ha mo teita ke ni e ko ni hange ko hu o lava te potunga mo ui o fa hoko ai hu I he ngahi apia ko ka pe fo ke ngahi high school o ge nai hala ko hi ku o mama e Fakamatala fala la anga ko hi ko ni I o ku ma he na fa nau ai faito ai hu ko ni ke ilo ka matua o kauna e teita ko ya mo tana ki atu ko ya I he to ka kai ko statistika mo e tu unga ko mo ilele ka kai ko hana to lahi na tolu na malolo I he tau ko tu e mau inga ka mau tolu ki no ka Faiongoongo ki ngai ripote mau tu ka ki tu ko feu I pe malo Io, mahat ko famai ma ya fe hui la he tolu ka pati ko mata pe life expectancy ta mo tu ko ni kai fa tau ke to ka kai ko me wanoa wa taha ku malunga ma pe ai mo ui po life expectancy ko ka kai fifine kai tangata ku na ta fitua me ko avarisia ku na malolo ta fitua ka ta no hiva ma tu tangata ko Tufaki ki savia ko no flotonga fa ko finga ki va afia po ngai mo ui pa pe ki po ngai statistika ko ma ka wat pe ke nga ko Tufaki ki tanak Fakamatala mo ka ko mo tiu ko ngai ki ko fo nga ko savia ta pri ucho ka ke no fa ma po te ta ko ki NCT po yang ai to nga mo ui ko Tufaki ki he hu o ko ki ka hu ya savia ko ni I he step survey ko hu ya ko programa ke he pe ai potunga mo ui ai ku no ka kia ku ma ke ko na programa ma ke he pe ki na tol fai ke ngai potunga ya ko I ka ko savia ya ku ki ka wai ha hu hu ko mi ko ngai Fakamatala ko ku ta na ki ai fika ak na ton be ki he nga ta ko NCT pe ko mo ile le ko family pe ko to nga mo ui I savia ko fa ko Marco tare pe malo agan ia we ta fa be bol pe ko la be ke e si o ko putunga ko I ne la ke si la pa o ko fa malo la he te se ko he ku mahino ai nga la ko fa ke si la pa ke he klasta ke klasio no pe hange ko ni ko me ku o mai ko he Eiki Palemia ku ya amanaki ke fai finga ak pa mo Papua New Guinea ngai tapa ke ka feu be ko ni tu ko tunga ko he tamine TNU University Fakafanua ko lava ke accredit Fakangaton ki no sila ke NCQA pe mo ngai funua ke pe tau ke accredit pe ta tol ya tau tol pe ta bi Papa ne pe ko to ten ke feu be ko silawa ta accreditation no tau lava ko sanga ton ke ngai universita la pe tau ke alfa loku alfa tonga pe lo na to tieni u me po nga ko o ke heia pa ko motuani formal pe ko lisi ke isi ka ko tu te mini ko ma gay ko ko tau hu pe ke konga goni TNQAP o ku accredited TNQAP and ZQA pe mo Pasifiki so ko ne hu be ko fu Fakamalu lava hu ki tua fika mo ngawe hanga ton ke ma ki ai malo sorry if you wait for us pe koi
Kai koe ka wenga ni he palani ahu te au ka koe kole pe koe ngā koe wakai ki he ka kato pokalama ngāwe koe ni e prep pe koe wakai pe ki he potngāwe me te ki pe moe potngāwe ako ko la vipu ngā potngāwe na nau whinga aki lahi taha pe moe pokalama ngāwe koe ni pe lava tuk mai pia ki comment ki hele lei koe pokalama ngāwe koe ni pe moe ngāwe koe nai lava I he ka kato koe ni ai project koe ni e prep. Malo pito. Malo. Me te ki prep. Whamaro te whiwi, ko tai no pekia I ko lava ngā e project prep pa moe meiteki, na e osia I he mena ko lava ko osi. E peleni, pa ko osi wrap up e project ko ia. O te pe koe, tāna koe ki he ngahi lava mea e project ko ni, koe ke toi whaudu lātai, ai ngahi project ko lava o whakahoko I tongani, I he project ko ni, langa ngahi apiako na e usia e awha, e whatamaki whakanatula, ngahi tokoni kehepe, o te pe, kono titeila koe me koe, te mau tuk provide that, ka pai te whia mau. Ka koe project prep ia mautol, I me te ki ko lava ko se rep up. Ka mohono ngahi o la lelei ki e whanua, o ko asi mai pe tau seo kia. Malo. No pe. E polo ko ki kore pe nia, e si ogo e pare paanga pe lava o tufa maha mau tatau e patseti. O lao ko ke patseti, kia te awe ki whare area. Goe no uhinga. He mahuinga ke Tufaki ki ngai mitia, ke nau wakai mo tokoni atu. He koe tuko te miniti mo awe toki whare area, te ke tālanga ia mo e kakai. He mahuinga ke laki ilo e kakai, kai ka pau tapu ia, e tuku be ia. Ka pau mo me tuku be ke tapu, pe tapu be ia. Ai ka porewa koe kore be ta, mo kore be ta Paula. O ku uai be, ku siku na toni hene ku ongo mea whaita e ua. Kore maha ki ngofua, ta kou hu ngofua mai me mea whaita. Kone tō nako e taimini. Ka ha mea ngofua ke maha mwe ki mea kuheni, ka ha mea utapu. Ko kore te haki ha mawhai, e whituna mo I Palemia ke whakaatange mua e te whakawhai ngofuang. Mohange ko mautoro koni maulere mai koni, ko hina vai pehe aho ke aho. Ai mo maha, na te ho mau maahe na mai. Ai mo maha ki mea taha, ke maha ta mau mawai. Ko mau si o mai po toko net ko mau, ki ho mo ngawe, ke lang hau tapu leanga. Kani o ngoia, apa ka se nit ki ai pasai pe ko yanga pe whakati. Malo. Malo, se veo e si one prepanga. Toko net. Ke kopi ko e pachiti. Sebe faha fedutaki ki Palemia he ko ia ko minister ko ia. Ka ko nga mahini re ko ki ia ko fa ko makwa. A ko e ka me ti me ia fanya. Ka pa ko hatu tu uni me ia ke o mai ki ka ka ri ki matala la ta ko ia hatu tu me. Malo. Obo. Malo. Okay, lava ka tu programa con go ko to pamalo te motol ka Faiongoongo bebe ka sio la ga te programa pe tau press conference ko fo ga hawa hiwa o singa mahina e ko Eiki Palemia mo minister pe to ki ho ka dai ki mahina ka tu ka go pamalo la ba ta programa ka tau fas pe ko eklese ki ko skraisi o fa to tamai ala la male manon no fue te matolo do pe ko na hili kai fai botangat. Amen. Malo. Pego e kakato ia e programa ko ia e hawani me he whaifapureanga ko ia St. George. O whonga te kau whaiftengia me he niko o panibate Kisina Junior e hoki ki a risate tana tohi Katarina tohi ko sa waka mo mea.